le ton trum chu ka ti ngai lo do le thil ka ron ti do na kan penier Himalayan nei ho hian kan penier hi ruwa sur le asil ni khwa hianin alik ve hi thina ni mi zong chu ani lo mai theya ke chu alika chuwang chuanin entin nge ni ango ka ti ka ngai tua apan ni hianin waterproofing ka siam ta ni waterproof an ti khan tui hnoya zukdain tui lu theilo te na ne loin ruwa sur na sa le bike sil lo vela khan alu theilo ta chumi ka sen so chu sen so big ngor chu ngo chu cheng za po ni lowa ma se kan han chei vo la nen chuan cheng san hi vel chu ani ve ni chu han en chiang do ni la hei ama khan chuanin headline hianin ein zom na kha lang thin ta ni chu tuna hian ein zom na kha ka siam dang lam ta he kan han honganga in mu thayanga ti hianin penier chin kha ti hian hei in ria thei dan tur chuanin do kan tlang te khatiang te akof na kan tiang chi chei moina kha ania chu fit khat hi cheng so man chau ania chu kaleya kalei kha englo nen fevikwit nen ka char ta fevikwit nen ka char khalang het ma chuanin ti hianin headlight lang hi azuk khu ta lup mai ni pian a khu ta lup maya ti khanin tui kha lu thei ta reng lo ti na alo nia chuwang chuanin Himalayan mo penier hetiang ang waterproof water leak problem nei tan chuan in lo mang venga chuanin tian a khu ta lup ta kha ti rong hemi rong hi ni ta a tlema lo moi le thinan reflector ka bel ta mai chau ania chuanin ti hianin kan han chinanga tian kan han chinanga ti hianin hei a khu ta vek ta ni atui lu na tur zong kha in chi chan ve do le na zo khuwa hei in chi khat bor vel tur anga ngai la ti khanin ti hiar kan nam phui ta a tian ti khan tui kha lik thei kha reng ta lo ta ni chu Himalayan amo hemi penier mang sim ten problem in lo nei ve chuanin lo mang ve ngei turin kan du sak cheu ani